L-erba' ġie fit-tmiemu il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew illi matulu fost l-oħrajn kienet diskussa l-gwerra li għaddejja bħalissa fl-Ukrajna. Għal dan is-summit attenda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fejn fost id-diskussjonijiet li ħasem fihom kien hemm dawk li trattaw l-importanza li l-Unjoni Ewropea tkun maquda wara l-Ukrajna kif ukoll taħdidiet dwar ix-xogħol importanti li qed jagħmel il-Partit Popolari Ewropew. Apparti li komplejna nitkellmu dwar l-importanza li l-Unjoni Ewropea tkun maquda wara l-Ukrajna, dwar l-importanza li ma nħallux l-ebda aggressur, l-ebda pajjiż illi attakka pajjiż ieħor illi huwa sovran, tkellimna wkoll dwar ix-xogħol li qed isir fuq livell ta' Partit Popolari Ewropew u anke kellna elezzjonijiet importanti fost oħrajn anki ta' numru ta' uffiċjali. Waqt dan is-summit li sar f'Rotterdam, Bernard Gregg iltaqa' ma' Petro Poroshenko, il-President illi serva lill-Ukrajna qabel Volodymyr Zelensky u ma' Julia Tymoshenko, ex-Prim Ministru tal-Ukrajna. Huwa wassal is-solidarjetà tal-poplu Malti mal-poplu Ukren u esprima r-rabja tiegħu għal dak li qed tagħmel ir-Russja fil-konfront tal-poplu Ukren. Saħaq li ma nistgħux nippermettu li xi pajjiż jeddet is-sovranità ta' pajjiż ieħor, il-paċi u l-istabbiltà li ilha tirrenja għal dawn l-aħħar 20 ta' snin fl-Ewropa. Kellimt magħhom dwar l-importanza li pajjiżna ikompli jagħti s-support frejt anka s-support tal-Partit Nazzjonalista tiegħi personalment lill-poplu Ukren lilhom ukoll it-tmexxija fl-Ukrajna għaliex f'dan il-mument diffiċli jridu nibqgħu solidali ma' kull pajjiż f'dan il-każ partikolarment l-Ukrajna għaliex ħadd m'għandu dritt illi jidħol jinvadi pajjiż sovran ieħor għal kwalunkwe skop li jkun u li ħadd m'għandu dritt li jwettaq l-ħruxijiet u l-atroċitajiet li qegħdin jitwettqu fl-Ukrajna. Waqt dan il-Kungress il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa' mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Intant fl-eluq ta' dan il-Kungress il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li meta nitkellmu dwar il-libertà ifisser li nkunu qed nemmnu f'libertà illi tagħżel li tivvota kif tixtieq u l-libertà tal-ħajja. Values which are being attacked in Ukraine in the most brutal of manners. These are the values that scare autocrats who thought that their oil, gas or super yachts could buy our silence. Roberta Metsola qalet li huwa kompitu tal-Ewropa li tkun kuraġuża u tgħid lill-Ukrajna li posta huwa fl-Unjoni Ewropea u li tgħin bl-aħjar mod possibbli. Hija saħqet li fil-waqt li ta' kuljum qed inkomplu nisimgħu dwar dak li għaddej minnu l-poplu Ukren, fil-waqt li l-prezzijiet tal-enerġija qed jolew, fil-waqt li l-pajjiżi għadhom qed iħossu d-daqqa tal-pandemija tal-COVID, fil-waqt li l-ekonomija diġitali u tranzizzjoni ekoloġika qed tikkawża ansjetà daqskemm eċitament, jeħtieġ li l-Ewropa tibqa' tispira u taqqat lin-nies. We like to say that Europe is the most successful global project for peace. It is also the brightest beacon of democracy across the globe. And we need to say that more. We are a proud answer to autocracy because in Europe we know that peace without freedom is no peace at all. Il-President tal-Parlament Ewropew enfasizzat l-importanza li nfasslu l-Ewropa li rridu għal-futur. Our family has shaped the Europe we know today, and now it is up to us to shape the Europe of tomorrow. Because if we do not, then those who want a very different Europe will. Waqt dan is-summit id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ivvotat fl-elezzjonijiet interni tal-Partit Popolari Ewropew illi matulhom kienu eletti numru ta' uffiċjali fih dan l-IPP hekk kif issa jibda mandat ġdid.